Katukad di Basol. Tinapalabas, saan analapdan ni Dagimay tiriknana, ket impudnuna, ani Astor, ti mastermind, iti pannakatay day di Francis. Nakapungtot man ni Dinggas, ngem awanan tinaramidan na. Binalakada na latan ni Dagimay, asaan da kuman na pagsasaritaan, kada kalalili ti maipapan iti day tabanag, tamangan numangeg ti amuda. Iti may sasardam, si marongkar manan ni Astorije Farm, ngem nakapungtot daytoy, tasaan manan akayat ni Ligaya ti makisarita ken kuana. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol! Saan akayat ni Ligaya ti makisarita iti ore asino? Tanasakit ka no ti ulo na, Apo Mayor. Anya, parwar ni Ligaya. Tano saan? Madaksan ka kanyak. Wanya, parwaram ka din ni Ligaya? Wano, paltugak tamuging mo. Kwa, Apo Mayor. Apay ka di apilitan nak amakisarita kan ka. Nga uray jak kayat, Apo Mayor. Naimbang nga oras mo, Ligaya. At adabi mintas ka. Pumanaw ka. Sikakit di, Meda. Jack pala na ibagati kagarakan ka. Hanggang papanawon na kon. Tanya ko matibagang kanyak. Ay, ayatan ka, Ligaya. Ano ko? Ligaya. Nagpigsa matanti pa ng tungpam kanyak, Ligaya. Uriak lang naplang, ah. Pumanaw kan! Ligaya. Katapno sardangan na kon. Ibagakan ka. Adi ka pagan ano. Maawatam ka di. Kriminal ka! Kriminal ko ng kanyak. Ligaya. Wano mat? Saan ka di, Astor? Pinatay mo ni Francis? Adda ka di pa managnak mo iti dahi nga ibagbagam? Ligaya, hustoon. Idi madamati kampanya. Nakita mga ad-ado ti mangibutos iti day di Francis. Ngam iti sika. Amumon nga abakan na ka day di Francis. Iso a pinatay mo. Pinatay mo ni Francis! Ligaya. Maikadwan atong pamkanyak dahi ta. Umanaw ka! Kat saan ka nagpagpakita pa'y kanyak? Manaw! Napanan ni Astor, Ligaya. Ay na, kastaunay adanag ko itay, balasang ko. Amangan kunak nubalsen na ka ni Astor. Gapo iti namin dua pa ng tungpam kan ko na. Awan pa'y dayjay iti sakit amarikritnak. Nana, tung pala ang dayjay. Ngamsyak, natay ti asawak. Ligaya. Iti dayjay ngay naramid ko. Saanan ngagsubli pa'y ti awanan bain. Unay kat ngaminin ni Astor, aya. At dalang arudan asawa na. Umay nakapayla armain. Anya a klase ti asawa dayta. Ala, sapay ko mga road ta saanan ngagsublipay dito. Iti kanitong agsublipay. Saanan atong patilak-amon na kanyak. No dikat, agburburek adanom ti isabwag ko iti rupa na. Anya? Aramidak data. Iti kanitong agsublipay laang ditoy. Kotse ni Don Juan dahi ta. Isardeng ko ti kotse ko. Kita at man magsardeng. Magsardeng. Nagapwa, Mastor. Siga,
Sa dino ti papanam. Nalabit nga itinagapwam ti pagturunga, Castor. O sige, inakon. Ti salba galaklakayan. Nalabit nga iso ti kayat ni Ligaya. Ken nalabit nga dana sa una ken ni Ligaya, may papan iti nakatay day di Francis. Kasaritak to day ta Don Juan. Sige, Don Juan. Agtya ka pa Agyaman nagpipay. Ay abandakla ang ano da ka sa pulan niya. Inakon ijay kusina. Anya ti gagaram, Don Juan? Umay ka lang kumustaan. Ken nasabat ko ti kotse ni Astor. Nalabit at ito'y tinagapuan na. Don Juan, nagapo dito ni Astor. Ngam pinapanaw ko, tadyak kayat akasarita. Ha? Tapay. Sana na aday tatinas ka na pagsaritaan ta, Don Juan. Tigagaram ti pagsaritaan ta. Sige. Damaga ko mano, kaano ti kayat mo apanang rugita iti negosyo ta? Nakasagana ako, Don Juan. Naisagana kong ti share ko para itinegosyo ta. Nasaya at nga ron no kasta, Ligaya. No kaano ti kayat mo apan ng rugi? Kumanunungak. Sige. Iti kabitan na tiyempo. Naska na makaurnong ta kadag iti produkto a maibiyahe ijay syudad. Don Juan. Ne, nagkiriringan ti telepono. Diatan sa matdi awag nga urayan ni Among. Angel's Residence, hello? Si kakadine Donya Demonia? Dagimay! Ay, asino diya toy? Apa ang ama mo nak? Imbaga kan kaasaya atang ti makisarita iti telepono. Si kamat gayam diya tamong. Hey. Oh, anya. Ada ka di mawag. Ada mo. Sika. Neta. Dagimay? Ay, agongat kamanan nga. Awan pati mawawag ka di? Sige. Doon daw mawag. Awagan nak dito opisina. Taagawid ak kadagos. Awan, amaw. Sigurado may papan iti marihuana ti pagsaritaan da. No asino man ti umawag dagimay. Awan angata. Nagkiriring manan. Ay, sige tayo naksungbutan. Angel's Residence. Hello? Hello? Ay, si Kagayam? Donya Demonia? Urayan niya mo tawag mo. Ulit naman tiyawag mo kanyak. Ay, kwa, Donya Demonia ko na? Talaga ka niya pagpungpung totanak. Anya nga men ayatinagan mo. Doon niya maduna. Ay, Tandaanam na ita. Alo, ibagam kiniastor nga umawag ak inton rabi. Bye. ay na. Intubak nan sa matya telepono. Apay ngamin adon niya demonya ti imbagam anagan na. Kat agpay sumat nga demonya. Padamat lang ni amo dadya nga demonyo. Taang hell diablo matlang ni among. Bagbagay na ti apelyido na. Anghel Diablo. Hoy, tanyuat mo. Amangan numangag na ka ni Margarita. Bay ama. May samat dadya nga demonyo. Ni Lucifera. Lucifera? Awan. Asawa ni Lucifer dadyay. Lucifera. Agpadadya nga demonyo. Tila sasawa. Uray tawon mo ti makangkangag. Diyata lang mat. Ay, awan dagi dya demonyo kan demonia. Napanan ni Astor, Miss Ching. Juan, Don Juan,
Saan nalikat kasalita, Astol? Sige, makamukan kan kuana, Miss Ching. Amom, adda plantasyon dayjay iti marihuana. Kat masuplayan na ta iti adu. Aseke, mayat kasta, Don Juan? Saya atam ti panakilangan mo kan kuana. Tanukas kasano. Kukwatan to ti plantasyon na. Juan, Don Juan. Kumusta kan, Margarita? Italaman nun nga imay ka. Siguro, adda parikot mo, iso nga imay ka. Wen, Madam Gorilla. Adda parikot ko. Iso akayat ko ti agpalpaliwa dito'y club. Apay, anya ti parikot mo? Ni Astor. Ha? Kayat ko ti uminom, Madam Gorilla. Danggayan na. Sige. Agpaalaak iti mainom. Mayor, alakit din. Umaykan, daing kamaturugan. O sige, inton ka ni kadwang aldaw, Madonna. Ibiyahe dagiti taok ti pagkwartaan. Sige, Astor. Iti sigod na nagsabatan midi. Awan parikot. Kastapay nga rod, Astor. Bye. Wan, Madonna. Bye. Kwarta manen. Umad adu ti kwarta. Syaklata ti kabaknangan dito'y nagtipunan. Anay ko. Nagsakit ti ulo. Na-hangover ka na. O sige, agsopas ka pa iya. Anay ko. Margarita, talaga ka di kaya ginawatan itan kan ni Apo Mayor. Saan ako napagan ano? Kat dayjay aligaya ti kayat na. Anya. Sipod pay. Dayjay alikaya ti parikot mo. Kunam anaturturay ka itangam iso. Tasawa na kan ti Mayor. Ay ngam, si kamatan ti agparikot. Wen, ngamin, iso ti kanunungan ni Astor. Takasanumat ngamin, gargaryan namat ita. Anya. Kat ita, di na kun pagan ano ni Astor. Sana bale. Tadi na kamot pinapanaw, iji mansyon nyo. Kan kang runaan na. Nas ka na makaakop ka, iti ado a kwarta, kan kwana. Ha? Wan, Margarita, kabayatan nga da kapailangan kan kwana, nas kan nga ado mata kwarta ti madawat mo. Sa bagay. Kanayon nga kid daw kay ti kwarta. Tauray, di na kan kayat. Basta ado ti kwartam. Dayta, ti kaskonan. Sa bagay, husto ka, Madam Gorilla. Adto'y ti kapem, amo. Agyaman tinggas. Kung gayam, intun bigat ti rabi nga ibiyahe yu ti pagkwartaan. Nagsarita kami ni Madonna iti telepono, iti rabi. Wala mo. Nakasagana matkit din. Dahil talamang ibunag ti aramidan mi. Nasayat. Awan parikot iti pagkwartaan nga ibiyahe mi, amo. Siya kon ti makamo iti dayta abanag. Wen,
Amo ka mapagtalkan ka. Kini. Rimwaran da dinggas kan amo. Ngam, saan pa nga si Mang Sangpat ni Margareta? Saan ka di nagdamag kan ka? No apay asaan anagawid ni Margarita? Saan mat? Ay, sabagay. Kasta talaga ti awan parikot na itibiyag. Asawa mo't ngamin ti Mayor. Iso aday talaag paspasyar ti aramiden na. Apay, panagkunam kadikat naradsak ni Margareta kanya-kanya. Saan? Wan, amo. Saan ang naragsak ni Margarita? Ngamin, sa baliitan ti kayat ni amo. Taniligaya. Uwan, husto ka kanya-kanya. Kay kayat kuno awan dito ni Margarita. Agyan lata ko man ijay balay da. Ay, wan nga rod Kasta matlang te kayat ko. Ang ag-awid lad ta ito mansyon Ta ito nga rod te balay na. Sa bagay ang... Oh, makitam. Isodiyatan. Si Mang Patan ni Margareta. Si kanti sumangukan ko na inak aglaba. Dagimay, mangisagana ka itidigos ko. Owan ma'am. Agat, arak ka, ma'am. Awan bibiyang mo? Ay, sa bagay Anya nga yung amin ti bibiyang kong agpaisaw. Sige, tainak mangisaga na itidigus mo. Mabit na ang. Anya ti kuna ni Astor kanyak. Adda ka di nasa una, maipapan kanyak? Ni, awan mat, ma'am. Di naksinapol, idirabi? Saan to, pay? Idi si Mang Pat idirabi kat nagdiretso ye silid na. Narabian? Awan mat, ma'am. Sa dino, tinaggapuan na? Jack Amo. Abay, di mo dinamag. Ada ka kumangamin si katinagdamag. Si kamat ti asawa na. Tada aya karbungak nga agdamag no nagapuan na. Katulungak lang matedtoy. Sa bagay, katulong ka laang nga agpaiso dito mansyon. Isong awan ti karbungam nga agdamag. Wala, ingkan mangisagana iti pagdigos ko. Tay napudot, Uwan, ma'am. Sige, matong pal. Kaya't ka akasarita, Ligaya. Iso di na kumamit pagsasawan. Apay ka diya kanayon ka nga umay dito ay. Tapno ibagak nga ayatan ka. No itulog mo. Agbalin ka nga asawa. Ket awan to kagbalin na parikot mo. Tulungan ka mangi manihari di farm na di Francis. Ket agbiag ka arena. Tinupran na ka. Kasta ti maibagay kan ka. Iso at pumanaw kan. Ang mga nusabwag at tarupam iti agburburak adalom! Talaga gaya makarkaritan nak niligaya. Hanggang sige. Kita lang noan niya ti pagpanpanagan. Nakarit ka unay ligaya. Kita ngay saan ka amatagi ko Urayam ti dusam nga ipataw ko ka. Sana kung magsubli di opisina. Aglayo naklangin iji happy house. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, di tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, di Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.